Oh yes, igitondo cyiza, breaking news ikaze bakunzi ba LTV show rimwe ndabasuje cyane ndetse mbahaye ikaze. Nimukomeje kubana natwe ku nkuru yewe ga n'ibiganiro bigenda bigaruka mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no mu burasirazuba bwo hagati. Tugiye kugaruka rero ku makuru aba yaramutseho ndetse nayarayeho. Nyamuneka rero mbere yuko dukomeza reka mbanze mbwire abakunzi ba LTV show rimwe gukanda kuri subscribe niba aribwo bwa mbere, kandi niba ushaka kujya ukurikirana amakuru y'uburyo bwa inbox cyangwa ama video amwe namwe biba bikomeje kugenda biba hirya no hino, uraca muri description urebe link ipininzeho. Rero ni link ya group ya WhatsApp aho usanga twabashyiriyemo amashusho ya bino bintu tuba turimo turagenda bigendanye nuko iyo tuyashyize hano tugira ibihano duhanwa. Mu rwego rero rwo kwirinda ibyo bihano ni gutyo twabigenje. Tugiye kugaruka rero ku makuru akomeje gucicikana hirya no hino mu gihugu cya Tanzania. Imyivumbagatanyo rero ishobora kongera gutangiraho urubyiruko ndetse n'abaturage b'igihugu cya Tanzania batangiye kwigaragambiriza ku kuba uwitwa Madame Samia Suluhu Hassan, perezida uherutse gutorwa indi manda ya kabiri yo kuyobora igihugu cya Tanzania, ari gushinjwa ku kuba arimo arikubira ubuyobozi we n'umuryango we. Ni mu gihe kandi Perezida Paul Kagame yakomeje gushimangira ko uwitwa Felix Tshisekedi Chilombo afatanya n'umuhungu wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana mu mugambi wo gukuza ndetse no gukomeza gufasha umutwe wa FDLR utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Emmanuel Macron rero kirakabaye nawe hari icyo yatangaje ku burasirazuba bwa Kongo ndetse n'amagambo yaje gusubiza Perezida Paul Kagame ubwo yatangazaga ko yakoze amakosa akomeye cyane ku kuba yaragaragaje ko hagomba gufungurwa ikibuga kinini cy'umujyi wa Goma gusa, ariko umutwe wa FDLR wo ukirengagizwa. Kandi yasubije abibaza ibibazo by'impamvu abagenzi cyangwa urubyiruko rukunze kugaragara mu myigaragambyo rimwe na rimwe bikagerwa aho bakubita kudeta ubutegetsi. Ibi rero yabigarutseho ubwo yarabajijwe ikibazo cy'amakudeta akomeje kuvugwa muri iyi minsi mu karere k'ibiyaga bigari ndetse na Afurika yose muri rusange. Reka mbahe ikaze rero, ari nako turi buze kunyarukira mu ntambara ikomeje guhuza igihugu cya Ukraine ndetse n'Uburusiya, aho mu ijoro ritambutse igihugu cy'Uburusiya cyongeye kurasa ku birindiro by'abarwanyi ba Ukraine, ari nako kandi igihugu cya Israel nacyo gikomeje guhata umuriro abarwanyi b'umutwe muri Palestine. Nyamuneka ni byinshi mu makuru tugiye kugenda tugarukaho muri kino gitondo cya none. Rero reka twanzike, ngira ngo rero si rimwe si kabiri tuvuga ku kibazo cyugarije akarere k'ibiyaga bigari cyahereye mu gihugu cya Tanzania ubwo umukuru w'igihugu yarangizaga amatora, yewe ga aho abagenzi bigaragambirije ku kuba uyu yarapfukiranye bamwe mu bo bari bahanganye b'abanyapolitike, amashyaka ya CHADEM ndetse n'andi mashyaka agiye atandukanye, aho abanyapolitike yari yarabafunze uyaje gutorwa ku majwi meza. Rero nubwo bitigeze byumvikanwaho na buri umwe wese, atorwa ku majwi agera kuri 98%. Ibi rero yabaye nk'umuperezida wa kabiri muri Afurika ubikozaho. Abategetsi bamwe na bamwe nka William Ruto yatangaje ko ibi bidashoboka ndetse atangaza ko ibi ngibi ari uburiganya bukomeye cyane. Ibi rero nyuma y'aya matora hakurikiyeho imyigaragambyo rero yabayeho iranarangira, yaguyemo benshi ubwo nubwo iki gihugu cya Tanzania cyo gitangaza ko haguyemo bake cyane, ariko umuryango mpuzamahanga UN watangaje ko haguyemo benshi cyane. Haje gukorerwa iperereza rero hasangwa haguyemo menshi, ndetse n'amashusho yaje gusohorwa n'ikinyamakuru cya CNN cyagaragaje ko guverinoma ya Tanzania yari yatanze itegeko ryo kwica abo bigaragambyaga, ndetse kandi bakaba banasaba ubutabera, aho basaba ko urukiko ICS mpanabyaha mpuzamahanga rugomba gukurikirana Madame Samia Suluhu mu kugira uruhare. Nyuma gato yatangiye kugenda afata abo mu muryango we abashyira muri guverinoma mu kuyobora za guverinoma ndetse n'amaministeri agiye atandukanye. Kuri ubu rero byamaze guteza ikibazo mu gihugu cya Tanzania, aho kuri uyu munsi wa none rero abaturage barimo baramagana ishyirwa ku myanya y'ubuyobozi ry'abagize umuryango wa Madame Samia Suluhu Hassan, aho rero uyu munsi wa none Minisitiri w'Imari ari muramu we, Minisitiri w'Ubuzima mukwe we, uw'uburezi umukobwa we, Minisitiri w'Intebe y'Abadepite umukobwa we, Minisiteri y'Ingabo inshuti y'umuryango wabaye nk'umuhuza w'ubukwe bw'aba bombi.
ngaye nguko rero ibyo bikomeje gutuma abaturage bigaragambiriza ko ari kwikubira ubuyobozi cyane. Inkuru itunguranye kandi iragaragaza ko ku itariki ya 4 Ukuboza cyangwa ukwezi kwa 12 2025 uyu mwaka tugana ku musozo aribwo Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo bazagaragara i Washington DC ni nyuma y'igitutu bahaswe n'uwitwa Donald Trump kugira bajye kurangiza amasezerano yo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no kugarura amahoro hagati y'ibihugu byombi. Ni nyuma y'uko umutekano wa bino bihugu byombi wazambijwe no kukuba igihugu cya Kongo gishinza iki gihugu cy'u Rwanda kukuba gifasha umutwe wa M23 mu mirwano ukomeza kurwana muri burasirazuba bwa Kongo. Ibi rero byatumye umutekano hagati ya bino bihugu byombi usa nkaho uguyemo agatotsi, byanazambije byinshi ngira ngo, ariko uyu munsi wa none bikomeje bigenda neza gake gake. Ni mu gihe kandi ku munsi w'ejo Perezida Paul Kagame yagaragaje ko intambwe yo kuganira y'ibiganiro hagati ya Kongo n'u Rwanda birimo biraganisha ndetse bikanatanga icyizere cy'uko umubano w'ibihugu byombi ugomba kongera kuzahuka. Ni mu gihe kandi kuri ubu ngubu byamaze kuba byamenyekana ko umuhungu wa Juvenal Habyarimana ngo arimo arakorana bya hafi n'umukuru w'igihugu cya Kongo. Ibi rero bikomeje kugarukwaho na benshi nyuma y'uko umuhungu wa Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda yagaragaye Kinshasa mu byumweru bishize yongera guhura na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ibi rero bitavuzweho rumwe na benshi, aho batangaje ko uyu muhungu wa perezida wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana ari gushaka ko witwa Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse n'uyu muhungu bagirana imikoranire ndetse akagirwa umuyobozi w'umutwe wa FDLR ukunze kurwanira mu burasirazuba bwa Kongo, aho ushinzwe kukuba uhabwa inkunga n'igihugu cya Kongo muri rusange, dore ko yewega ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bunatangaza ko uyu mutwe wa FDLR bamwe mu bawugize barinda umukuru w'igihugu cya Kongo, ibyo Kongo yo ihakana yivuye inyuma, yewega bakanatangaza ko ari cyo kibazo cyugarije akarere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi wa none rero bikomeje gutera ikibazo gikomeye cyane rero, aho bivugwa ko bagiye kongerera imbaraga uyu mutwe wa FDLR aho kuwusenya, ariko rero guverinoma ya Kongo yo iratangaza ndetse ikanagaragaza ko ifite imbaraga mu kwamaganira kure cyane ibikorwa by'uyu mutwe wa FDLR, dore ko mu minsi yatambutse ubutegetsi bw'igisirikare cya Kongo bwashyize hanze inyandiko igaragaza ko basaba ko uyu mutwe wa FDLR wamanika intwaro ndetse ukigemura mu gihugu cy'u Rwanda ukajya kuryozwa ibyo wasize ukoze, dore ko wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Kuri ubu rero amwe makuru akomeza kugenda tugeraho aremeza ko iki kibazo cy'umutwe wa FDLR kimaze kuba cyaba international, yewe kikaba gihangayikishije akarere. Paul Kagame rero yabigarutseho mu kiganiro n'itangazamakuru ku munsi w'ejo tariki ya 27 ubwo yabazwaga ibibazo bigiye bitandukanye, mu gihe kandi yongeye kubazwa ikibazo cy'amakudeta akomeje kurangwa hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no muri Afurika muri rusange, aho yatangaje ko abagenzi bagira uruhare mu kwigaragambya ndetse ni nabo bashyira imbaraga mu kwigaragambya binyuze mu social medias ndetse n'ahandi. Uyu munsi wa none rero ikintu kiriho nuko yatangaje ko igihugu kibigiramo uruhare kugira ngo abagenzi bigaragambye. Ubwo rero ngira ngo icyo abashatse kuvuga ntago ndagisobanukirwa neza, ariko uko byagenda kose wasanga hari uburangare bumwe na bumwe bubaho kugira ngo abagenzi bageraho bigaragambiriza guhirika ubutegetsi buriho. Ibi rero yabishingiye kuri kudeta yabaye muri Guinea Bissau, aho Perezida Ombaro Sisoko yamaze kuba yakubitwa kudeta, ubutegetsi bwamaze kuba bwafatwa n'umujenerali umwe mu bari bamukuriye, akaba yamaze kurahirira kuyobora inzibacyuho mu gihe kingana n'umwaka. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru ibitero by'igihugu cya Israeli kwa Benjamin Netanyahu bikomeje gushegesha ndetse no kwivugana abasirikare ba Palestine rero iracyari mu rugendo rwo gusaba ko yagirwa igihugu, ibyo Israeli yangiye kure cyane ndetse ikanabyamaganira kure cyane, itangaza ko umunsi iyi Palestine izafatirwa umwanzuro wo kuba
igiye kuyobora kino gihugu ntabwo bizashoboka, izakomeza ibafate nk'umutwe witwaje intwaro ushaka kwigumura ku butegetsi. Ibi rero bikomeje gutuma abasirikare bo kwa Benjamin Netanyahu bakomeza kukaza ibitero bagaba kuri bano basirikare bo bita umutwe wa Palestine mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Jordan. Muri iyi minsi akaba ariho barimo barahatirwa umuriro. Vladimir Putin rero yongeye gutangaza ko ari byiza kukuba igihugu cye ndetse n'igihugu cya Ukraine bigiye gushyira umukono ku masezerano yo guhagarika intambara mu buryo burambye. Ibyo rero we yita ko ari amahirwe igihugu cya Ukraine cyaba kigize, ndetse kandi igihugu cya Ukraine kimaze kugaragaza ko kirimo kiragambanirwa cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu rwego rw'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka kuzahura umubano hagati yazo ndetse n'igihugu cy'Uburusiya, kuko kuva intambara yatangira ngira murabizi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu bya NATO byagiye ku ruhande rwa Ukraine mu kubahereza intwaro ndetse no kubafasha mu bindi gufatira ibihano igihugu cy'Uburusiya. Ibi rero byazambije umubano wari hagati y'igihugu cy'Uburusiya ndetse n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu rwego rero rwo kugira ngo Donald Trump azahure uyu mubano wazambye mu myaka ishize. Yashatse kukuba igihugu cya Ukraine kigomba kurekura ibice by'Uburusiya cyari cyarafashe, ibyo abasirikare ndetse n'abambasaderi b'igihugu cya Ukraine batangaza ko batazemera gukora, ari ukuba barimo barabahohotera mu buryo budasanzwe. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda biteza impagarara nyuma y'uko witwa Donald Trump ashyize hanze inyandiko zirimo ingingo 28 Ukraine igomba kugenderaho ndetse n'Uburusiya bugomba kugenderaho kugira ngo basinye ku mushinga wo guhagarika intambara mu buryo bwa burundu. Reka rero duhinire hano zino breaking news zacu, akunzi ba RTV show rimwe rero mukomeze mugubwe.